Hadian kejing pelat pekba yu convention cross kebeladap banlong hau penai beladap hamairang parish Nongstoin diocese. Nah kebenda kejing penkrek ya kejing dap arpsan senem keseng gisamla kebelatip mentah kem ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kebenderu kejing kenduk biang saisisin gisamla ke balang na barok lai teli diocese ka Shillong Nongstoin Batjuwai diocese. Hadian kejing pelat pekba yu convention cross kebeladap banlong hau penai beladap hamairang parish Nongstoin diocese. Nah kebenda kejing penkrek ya kejing dap arpsan senem keseng gisamla kebelatip mentah kem ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kebenderu kejing kenduk biang saisin kisamla ke balang na barok lai teli diocese ka Shillong Nongstoin Batjuwai. Hadin kejing pihak no ya diocese. Keban Selong House nem arjar arfuwei hanobak Shillong. Buat kini kejing penkrek kelanang jam sekamat. Ha keba ke parish mairang kebelak simti ningkong yo ding pena keladap ban penyaj haman ki balang Shillong je ke parish. Buat hadirin kini kelalit ban IT na opat yo convention cross saha mau keluar parish. Bau nek sangtei na kebenta kejing lek brom buat kir kompenya je kena ngilam kisama ke parish. Ha kini kesingla pediang sembah na kejing don tingkat lang ki coordinators jang ke zone 4 NDCYM buat kena kitkam ke parish mau kerwat. Ringkat spiritual director kisamla ke parish mau kerwat kisamla ni gesab distrik berper kilong kemi longkpa buat advisor na mau thong parish. Lapan buat kejing duai jing isnai jing blai ha kapor lai beje no pai singi. War ha kapor san chiteng jenmit lali ban bu no nativity convent ha kabala pediang sembah dik sister ke convent. Uni convention cross unsaya sa kikat to kat ni balang chnong ke parish mau kerwan.